Na kwa bonga mtwana ga itsama ga dikganga tsa Setswana ka tlhamela di tswa tropa kgolo ga borone mo BTV News. Ha re se mola pela re rebelle ditlhogo. Tatona Dr. Mokgweetsi Masisi a re go botlhokwa go itomaganya le bagwebi ba maranyane ba ba popota go ka tlhabolola dikgwebo tsa monogae. Mosala Tautona re mananeo a puso a ka thusa setšhaba go lwantsha manokonoko a luba le lamineng lefatshe leno. Pastor sa the Zebras se tsweletse sentle ka ikatiso kwa Uganda pele ga sethuana le sa go ka moso. Motho dumela amagala nna ona ra banteng ka channel sentle moeng ena rona di kgantse ka puo ya diatla. Ha re di simolla Dr. Mokgweetsi Masisi Tautona a re maikaelelo a gagwe ke go bona a batletse Batswana di kgolagano le bagwebi ba ba mo go tsa maranyane thuto le tsamaiso ya dikgwebo. Tautona Masisi o buile se morago ga go kopana le baeteledipele ba dikhamphane tse di tshwana Hyundai le Kia kwa bothokong jwa phuthego ya tsa kgwebo kwa ya Korea Africa Business Summit kwa South Korea. Phuthego eo e weditswe maabane e file baeteledipele ba mahatshe a Afrika go buisa sebaka sa go buisana le bagwebi ba popota ba lehatshe leo go kopanela dikgwebo. Tautona o na kopana le bagwebi ba kgotla ba na le seabe ba harologaneng ba ba dirang bontle mo go tsa maranyane gareng ga bone e ne ile ba Korea Electronic Technology Institute le Crypto Lab Incorporated. Bona ga pa kopana le mothusa moeteledipele wa lenaneo la tomagano le tirisano ya mahatshe mo go tsa kgwebo yo gape leng motlhatlheledi dithuto tsa public policy kwa University ya Cookmin Dr. Byung Jun Kim. Diphuthego tseo tsa ga Tautona Masisi di o tlhalositse fa e le go batlela Batswana diphatlha mo mehameng eo mme ebile go bonwe diphatlha tsa tirisanyo mo mahatsheng gore ba ikelwa lehatshe leno a tlhomontšha a atlege. I met the executive chairman of Hyundai, which is the second largest company in Korea, and Kia Motor Group falls under them, and I met the Kia CEO also. But you know, I'm really determined to derive partnerships and collaboration in the digitalization space, digital economy. I'm really determined that we also nudge at collaboration in the education space. I'm really keen on business enterprise development space. So it's really developing the ecosystem of what do you need to do to get your enterprises to succeed, right? And what do you do to get your systems to work efficiently? What do you do to get innovation to be so successful? Maswarla Tautona Raslan Batsogane yo gape le modulasetilo wa khansele ya ditlhabololo tsa magae kgotsa Rural Development Council a re go botlhokwa go tlhagalela go diragatsa mananeo a temo le tlotlo tuo le tlotlo le la tšhema go namela Batswana mo manokonokong a luba la monongwaga. Re Tsogane a re pego ya ditshekatsheko e dirilweng ke khansele eo e supa ha ngwaga o le wa luba le le maswe morago ga pula e butsana. Khansele eo e letse rotse mananeo a luba a etla amoganang le puso morago ga ditshekatsheko tsa seemo sa luba tse di dirilweng ka kgwedi ya Moranang le ya Motsheganong mo lehatsheng leno ka bophara. Tla matla phiri ka dintlha. Phuthego ya khansele ya ditlhabololo tsa magae ya Rural Development Council e kopane jaana go sekaseka tswelelopele ya mananeo a go namola Batswana mo leubeng la ngwagola le go amogana maele ya go itebaganya le luba le le gaketseng la monongwaga. Phuthego e buisana jaana e lebile pego ya ditshekatsheko tsa manokonoko a luba le hatse ka bophara ka jaana pula e ntse le butsana le mogote o le kwa godimo semo se se bakileng komelelo ya masimo le dinoka tse di gomagometsang tlhaelo ya dijo mo lehatsheng leno. Re lebeletse dilo di le mmalwa tse re tla reng ha re ise ko kabineteng le di utwe. Re lemogile gore dipula ga di a nna teng, dijo ga dio. Re itemogetse gone gore assessment e supile yalo gore mo mahelong a mangwe go nna le mopamo mo baneng. So re buseditse tsone tseo tsa dithuso tsa bana tsa dijo ko sekolong go oketsa dinako tse ba di jang le bana ba ba ko tlase ga dingwaga tsa bo 5 years go bona gore ba ka thusiwa ka dijo ko ditleliniking.
go tang ga gare ga diphologolo le batho le gone re itemogela gore ga go le leuba thata ya oketsega ka gore diphologolo tse dingwe tse ditona tse di tshwana bo ditlou di tabe di tsamaya gongwe le gongwe di bata metsi di ya mo mahelong a e le gore batho ba mo go one mme ebile re supile yalo gore go nne le go bona gore re ka dira jang go bona gore mahelo mangwe di ka epelwa metsi jaaka rate re dire poverty eradication program e re ranang le Ministry of State President the implementation is actually monitored by Mapata the Social and Community Development Departments. Ana me di kgalo tsotlhe tsa rona tse di bileng di councils kana local authorities. Mapata ana bana le groups and individuals ba ba rekang le bona ba bana di business, especially business tse ba dirileng ka poverty eradication le currently chama mo nakong eno go soletse selekanyo sa 6% sa thobo ya sikalo mabele le tse dingwe mo masimong otlhe a lemilweng lehatshe ka bophara seemo se se tlhobaetsang hama wa temothuo hela tona wa temothuo a rosolohela gore mananeo a mašwa a temo letlotlo le thuo letlotlo a kana mola setšhaba luba mo ngwageng o re tsena mo gone re solohela gone gore dipula gongwe di tla nna botoka and the yield e ta oketsega kana e ta tokagala mo go yone temo letlotlo re tsentse tsetlana ya gore ba ba nang le metsi ba ka hiwa dithuso tsa go nosetsa water development ke nngwe ya ditsetlana tse di mo lenaneong le lešwa la thuo le tlotlo gore batho ba thusiwe go epa didiba le go di gokela and reticulate le gone go nosetsa ba kgona go lemela leruo jalo se re dumelang gore in the long run se ta kgona go lwantshana le ditlhwatlhwa tse re di bonang mo mmarakeng ka gore gompieno we are not producing our own. Motshwarela Tautona o nagapa a tlhalosa ga go lwantsha luba e le thulaganyo e batlang go tshwaraganelwa ke botlhe ka mananeo a tla namolang batswana tlala le go ba thusa go itirela dijo go itsa go busetsa maiteko a lehatshe leno kwa morago a go itirela dijo tse di lekaneng le go hokotsa madi a rekang dijo kwa mahatsheng a sele. Tlotla Matlabaphiri, BTV News, Gaborone. Mogolwane ba sekolo sa Botswana Wildlife Training mme Omphile sa maphodisa a re phetogo ya loapi e akaretsa luba kgotlelesego ya tikologo le go kgalaga metswedi ya metsi segolo bogolo kwa kgaolong ya Nghabe go ka kgoreletsa go ntsha maduo mo tirong ga baga mabotsogo jwa babereki mme sa maphodisa o buile se kwa Maunga ka letsatsi la mahatshe la tikologo ka molaetsa o reng go busetsa lehatshe mo seemong sa lone go fetoga ga tikologo le go fokotsa luba. Mareta ka Isara ka dintlha. Letsatsi la mafatshe la segopotso sa tikologo le segetswe fa thoko go ipelela maiteko a go tokafatsa seemo sa tikologo mo lefatsheng ka bophara mme sa mapodisa a re fa e sale ka ngwaga wa 1970 35% wa metswedi ya metsi e ne ya kgala mo lefatsheng ka bophara a tatsa ka gore ditiro tsa batho dingwe di akaretsa moepo ditoropo go oketsega ga palo ya batho le methale e mešwa ya maranyane di na le seabe se segolo mo kgothelesegong ya The adaptation is requiring us to fund environment rehabilitation. Phetogo ya loapi e re kgwetha go ntshetsa madi paakanyo ya tikologo le tiriso ya maranyane a ka re thusang go busetsa lefatshe kwa seemong se se siameng. Kgothelesego ya tikologo ke nngwe ya dikgang tse di amang lefatshe gompieno. Maiteko a go fitlhelela dithabololo tsa metsi e dira gore re ame tikologo mme se se bake tshenyo ya ditsatlholego. Mmu o felelwe ke boleng jwa one kgothelesego ya lefatshe e thatafatse temo ya dijwalo. Soil has lost its fertility. Pollution has made it difficult to grow crops. Mokamedi wa khamphane ya Champs Botswana Re Jeffrey Khwarae o gwetlhile setšhaba go tsenya letsogo mo go baakanyeng lefatshe a re dingwe di ole tse di salatiweng sente di baka kgothelesego ya mmu. The then coordinator Re Mabala Lisate said there's a lot of contamination that we see ko madirelong a lona. Re bona mebu e kgothelesegileng ke di oile. What's going on there? We said we exist to treat and rehabilitate those soils. We get those soils from the camps in the delta. Once they've had a spillage, they bring the soils to us so that we can facilitate.
a ba re enya ke a go tlhaloganya mme nne ke belaela gore ga go a swana gone nya mme go tshwanetse go nne yana. If we don't do that, then who's going to do that? mme sa mapodisa o gakolotse setšhaba le makalana a lebaneng go dirisa melawana ya lefatshe e beilweng ke puso go netefatsa gore lefatshe le busetswa kwa seemong se nneng le le mo go sone. A re kgaolo ya Nhabe jaaka e le ya bojanala e tshwanetse go nna mo seemong sa go ka ngoka bajanala. Mareta Kaisara, BTV News, Maun. Lephata la bosekisi le tsholo se melato yotlhe ya borukhutlhe e neng e pegilwe ramapodisi wa pele Rre Keabetswe Makgope le mothusa mokwaledi wa pele wa lephata la banana bong metshameko le ngwao Rre Bruno Paledi. Bobedi jo bo ne bo lebisitswe molato wa go thusa tautona wa pele wa lefatshe leno Lieutenant General Dr. Seretse Khama Ian Khama le mokamela lekana la DIS wa pele Lieutenant Colonel Isaac Khosi go nna le ditlhobolo tsa ntwa le ditlankana tsa marumo. A re utlwe o nkutlwile thamaga ka dintlha. Ka ngwaga wa 2022 Bruno Paledi le ramapodisi wa pele Keabetswe Makgope bana ba lebisiwa melato e le meraro ya go thusa tautona wa pele Seretse Khama Ian Khama le mookamedi wa pele wa lekana la tseo ditlholo la DIS Colonel Isaac Khosi go na le tlhobolo e se ka fa molaong. Melato e bobedi jo bo neng bo e lebisitswe e ne itebagantse le go direla Colonel Khosi le Dr. Khama ditlankana tsa go reka le go na le tlhobolo tsa le marumo. Mo mokwalong o neng o tswa ko mookamelekalana la bosekisi Nomsa Moatswi o neng wa rolelwa lekgotla, Moatswi o tlhaloseditse lekgotla fa go tsere tshwetso ya go tsholola melato yotlhe e lebisitsweng Paledi le Makgope. Maiteko a lekalana la BTV News go buisana le mookamelekalana la bosekisi Nomsa Moatswi go tlhalosa mabaka a gagwe a dirileng gore a tsholole melato e neng a epegile Rre Makgope le Rre Paledi a iteele sefoletse ka jaana a ka ile fa a se mo seemong sa go tlhalosa mabaka a gotlhileng tshwetso eo. Go tshololwa ga melato ya bobedi jo go tlogela Sorlowetso me mahauka wa tla wala mo pegong ya latelang. Kansela ya Hukuntsi ya re ikanela go itebaganya le go nyeletsa ditiragalo tsa tshenyetso setšhaba le go sa thuse batho sentle tse di jweleletseng mo kanseleng eo mme ka jalo ditiragalo tseo di paledisa go ntsha maduo jaaka ga e solofetswe. Se se buile ke modulasetilo wa kansele eo Rre Morata Lekoroi jaaka na semodisa phetogo e rulagantsweng ke kansele eo kwa Maung ya go ka itsheka-tsheka. Maranyane Samakata ka dintlha. Kansele ya Hukuntsi ke nngwe ya dikhansele tse di tlhatlositsweng maemo ke puso ka ngwaga wa 2022 ka maikaelelo a go atumetsa ditlamelo kwa bathong. Kansele e bone go le botlhokwa go etela mo Maung go tla go itsheka-tsheka go ithulaganya le go ikaga sešwa gore e kgone go tokagatsa matshelo a batho ba kgaolo ya Hukuntsi. Because some hiccups tsone tsa bo corruption tsa bo go tlhoka go bereka kana go tlhoka go tla tirong ga babereki ke sengwe se leng goreng se re busetsa morago le gone go nna le gore re na le got limited staff se leng gore tota that limited staff tends to hamper your service delivery leng gore it's also the mandate of the district. And I'll take more on the corruption ke yone the main hiccups kana the main challenge re na lone mo district ka gore e re busetsa morago because we spend much of the time re le ka gone gore re go makgotlatshekelo go solviwa dikgang. Kansele e rotloeditswe go ya go dira dilo ka pharologano go araba dilelo tsa batho. Me ka mong ba gaetso ke dumela gore tsone di kansele go na le dilelo tse le gore re itela e le gore ba gwebi ba ba botana di security companies di na le dilelo tsa gore kana ke rona ba tsa karolo ba ile gore re hira bontsi jwa dipalo. Mme ke dumela gore gantsi district council jaaka ke bua ke nngwe ya di-council tse dišwa tse e le gore gongwe ra go dumela gore go dira ga rona go nna pharologanyo le di-council tsa pele ka ebile re rotloetsa thata go no thomontšha le go dira dilo ka pharologanyo. We are going to scan and appropriate our current budget to suggest what are our key priorities for implementation. Jaaka re itse gore budget ya rona seelo sa teng se le senyenyane, we have cut ditirelo dingwe tse le gore they were within our shopping basket by then.
re tshwanetse re jaanong re lebelele gore what are our critical areas tse lord we need to address, particularly that this council now ikemetse le nosi. Council ya Hokunzi e na le makhanselara a le 10 e itebagantse le go tlamela metse e tlhomamisitsweng le sa tlhomamisiwang e le 14 mo kgaolong ya botlhophi e le nngwe ya Kgalagadi Bophirima. Go dumela fase se ba ya council mo maemong a mantle a go dira bontle ga e tshwantshangwa le dikhansele tse dingwe tse tsone di tshwanetsweng ke go tlamela dikgaolo tsa botlhophi di ka feta bobedi. Maranyane Samakata, BTV News, Maung. Motho di kgantse di tswella banana ba le 60 go tsweng kwa dikgaolong tsa Gantsi, Charles Hill le Good Hope ba tla bo ba tsene thutuntsho ya kgwedi tse 3 go ya go kgweetsa dikoloi tsa dikatakata ga mmogo le tse dinnye. Se se diragatsa tumalano ya Rural Development Council ya go tlhama mebereko mo mahelong a kgakala le ditlamelo. Thutuntsho e simolotswe semmuso ke tona wa tsa dipalamo le ditirelo tsa ditlhabololo re Eric Molale kwa motseng wa Ishara High ka Labobedi. Angela Inosa ka dintlha. Banana ba ba tswang mo kgaolong eno ya Charles Hill ga mmogo le Good Hope ba tsaya malebela tiro e ba emetseng mo malatsing a tlang. E re ka tiro a go baakanya ditsela mo kgaolong e simololang dikitso tse di tla ka nako e maleba. Ditlhabololo di etla tse go tla bo go agiwa go dirisiwa dio tse bana ba ba trainiwang ka tsone. Jaanong ga go tlhokagale gore e re go ise go e kae be re utlwa gote bana ga bana ditiro. Rona re ira jalo training eo ka gore dikontraka ba re ra ba re nya rona kwa gantsi ga re bone batho so re tshwanetse re hentetla gore batho bao re go ba tsaya go sele ga re batle sele. Dingwaga a re di tshweletse go sekainyana gore bana ba re wa training ba nne le tšhono ya go tsenelela dithuto tse tsa dikatakata gore ba te ba oketse ba godise di-license tsa bone. Baithuti ba akaretsa ba hera bobedi ba ba tlhokomelang ke maboipelego mme se se tla ba neela sebaka sa go ikemela ka nosi ba tswa mo go thusiweng ke puso. So se se tona ke go bona gore Motswana ha a leng teng matshelo a gagwe a tokala, go bona gore Motswana ha a leng teng ga gona tsatsi le leng gore o lala ka tala. Se ke sone se le gore puso e se ikemiseditse gore ga se nne teng ga se diragale mme ga se ka ke sa diragala hela ga e le gore yo e leng gore o hilwe tšhono ya gore a trainiwe a hiwe tšhono ya gore a itirele o dira ka manonthoto ya go atolosa ditšhono tsa gore e re ga ba ithutile jaaka ba go ithuta jalo le bone e kgone gore e re ga go bidiwa ko mmineng gote re batla ba itsanape ba ba ka kgona go dira tiro ya go ka dira tsa moepo ba dirisa dikatakata e be ile gore le bone ba gautshwane le gore ba ka itshupa le bone ba ka tsenela lebelo la go nna jalo. Baithuti ba re dikitso tse di ba betlela bokamoso jwa motia. Ke itumeletse dithuto tse ebile ke itumelela gore ke mongwe wa ba tlhophilweng segolo jang ka ebile re tla neelwa ditlankana tse ke ka di dirisang go batla tiro. Ke a go bona tiro ke dumela gore ke a go bona tiro ga ke tswa ka kgona go thusa ba ko lapeng ka ba tlhabolola ga ke tswa ke boa ke a go empowera bone bana ba ba ko lapeng gore ditšhono ga di dule le bone ba di dirise ka tlhoagalo. Maikaelelo magolo ke go tlhatlhelela banana ba dikitso tsa go kgweetsa dikoloi ga mmogo le dikatakata gore ba kgone go bona ditiro le ga e le kwa mahatsheng. Angela Inosa, Botswana Television, motse wa East High. Lekgotla la Kaboditsha la Rolonga le boletse fa le sa tlhola le na le lehatshe le le ka abelwang setšhaba go dira ditiro tsa temothuo mo go lone mo kgaolong ya Good Hope. Modulasetulo wa lekgotla leo la Kaboditsha Gloria Segokgo o tlhalositse seo ka putegong ya bana le seabe kwa Good Hope. Phephuduhudu ka dintlha. Kgaolo ya moralong e ikagile ka temothuo mme se sengwe mo lampeng le go gore kgaolo eo ga e sa tlhole e na le lefatshe le le ka abelwang Batswana gore ba itshitse ka temothuo mme seo se supegile fa se kgoreletsa maiteko a Batswana ba kgaolo e a go dira dijo.
mme Gloria Segogo a re jaaka tautona a rotsa mananeo a ka dirisiwang ke batswana go itshetsa a tshwana le temo le tlotlo le thuo le tlotlo mo bokopanong jo ba tlile go thulantsha ditlhogo go bona gore batswana segolo jang banana ba ka thusiwa jang gore ba kgone go akola mananeo ao a tlhokang tiriso ya lefatshe. Mme ke tsone dikgang tse e leng gore re di nnetse gone ka fa gore mananeo ke a tsile re thusa jang batswana re thusa jang banana gore ba kgone go akola one mananeo ke dikgang tse e leng gore di monate go di bua. Megopolo e mentsi harologane ka kgang ya ga o bua ka peo ya masimo. Megopolo e mentsi harologane go na le kgaolo tse e leng gore bone ba re boleletse gore rona go na le sekidinyana se e leng gore bana ba kana thalo mo go sone. Wa go itšhela go ne go ne e rile pele ga motho a kgona go bua masimo a matona-tona e le gore gompieno ga kwa tholo gompieno ga rena masimo mme go mmala go bua a matona go bua motho a motho masimo a matona mo e leng gore mo gompieno a na ka lekana batho gongwe ba le 10 be nna tshimo ya motho a le mongwe hela mme ga e le gore ne re santse re ka dira jalo ga e le gore santse re ka dira jaaka no go dirwa pele go raya gore bontsi jwa batho ba tla tlhoka dilo tse dintsintsi le ga se le tla hela ba bangwe ba sala ba sena sepe. Konokono ya letsatsi e ne e le go tla go rerisa bana le seabe segolo jang dikgosi ka go itirela le go tla ka megopolo gore ba ka tokafatsa jang melawana e tla tsamaisang lefatshe mo kgaolong ya morolong. Re tlo go baakanya molao o tsamaisang ka ha re tshwere lefatshe ka teng ka ha re la banka teng re le Rolo Land Board. Molao wa teng o silwe ke nako o sa le o diriwa pele ga Tribal Land Act ya 2018 le Botswana National Policy yone ya 2009 ya ka dintse di le mo tirisong. Yaanong se re tlebeng re se dira se se tona ke gore lebelele molao o mogologolo o e be re ira gore o tsamaelane le melao e mo tirisong gompieno e phasitsweng ke palamente. Go le bo 2 hectares bo ka rena ga yone go ya ka tebo ya rona ya rantse re tsamaya mo morolong jaaka banana e gone ga ne re ka bjala teng. Kabodisa ya Rolong e tlhalositse fa e tla dira merero le ba khansele ya kgaolo eo ka megopolo e tswang mo phuthegong e mme morago ba itsise batswana ka melawana e mesha eo. Pearl Pududu, PTV News, Good Hope. Tona wa lephata la merero ya lefatshe le metsi Dr. Gefense Mzunile a re lephata la gagwe le tla kgona go fitlhelela selo se se tlhomilweng ke tautona Dr. Mokgweetsi Masisi sa go aba ditsha tsa bonno di le 100,000 mo bekeng e tlang. A re go kgona selo seo go tsamaelana le maitlamo a puso a go dira dilo ka mokgwa o pharologano. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o solofetse go rola setsha sa bonno sa bo 100,000 beke e tlang kwa motseng wa Kanye. Peter ba tsalelwang ka dintlha. Tiro ya go potiela le go gopa lefatshe kwa kgotleng ya Losabanyana kwa motseng wa Kanye e tsweletse. Gone go go beilweng setsha sa bo 100,000 se se tla rolwang semmuso ke tautona Masisi beke e tlang go konetela selo se se filweng lephata la tsa merero ya lefatshe le metsi sa go aba ditsha tsa bonno. Lephata leo le ntse le mekamekane le go tshwara selo seo fa e sale se bengwa ngwaga tse pedi tse di fetileng. Pelon ra simolla morago ga re beelwa selo ke mototegera iso tautona gore re tshwanetse gore re he hose peo ya ditsha tsa bonno re he hose peo ya ditsha tsa bonno ka gore gona ga itemogela gore re ko morago ga re lebeletse baikopedi ba e leng gore ba thoka ditsha bonantha tsa bonno. Tsamaiso e ntšha ya go fefosa kabo ya ditsha tsa bonno e tla jaana lefatshe leno le setse morago maitlamo a go dira dilo ka mokgwa o pharologano go fa batho ditlamelo. Go na le mo go teng transformation agenda mo transformation agenda la hatse lone le mo teng go na le transformation land management transformation e le gore le one e lomagana le transformation agenda go ra go hetola la hatse gore le gone le bon kana re le direle batswana khumo. Fela tona Dr. Mzunila a re lephata la gago le ne la tlamega go fetola ditsamaiso dingwe go letla gore peo ya ditsha tsa bonno e dirwe mo lebakeng le le sa fediseng pelo. Di land board, di sub land board, di main land board tsotlhe di 53 yaanong peo ya rona e ne le mo di land board tsotlhe le di sub land board. Jaaka re bua jana ra ba mo Kanye jaaka go nega Kanye ya ba komhelo kwa mabutsana ya ba maokane ya ba matete ya ba jaaka re bua gompieko. So selo sa rona
re ntse re tle go se tshwara la ha se lotlhe land body di akarediwa di be di tshwara 100 yo buang o re tla be re mmakwano mme gone le rona 21,974 wa rona ra go motshwara ra go mma. Pele ga lefia selo se lephata la merero ya lefatshe le metsi le ne le ba ditsha tsa bonno di ka feta 8,000 ka ngwaga mme mo ngwageng tse pedi tse di fetileng lephata leo le kgonne go aba ditsha tsa bonno di le 50,000 ngwaga le ngwaga. Peter Patsalelwang, PTV News, Kanye. Se ke tshwareng wetso dibala jalo mme ga se tsone tsotlhe city ke a gakwa o tla go phuteletse tsa metshameko. tla ke go leboge one Rabanteng ka Lakachane ka pego eo e duleng diatla ya kgantsa Setswana mo tsonetso ke tla go yana ka tsa metshameko mmetsone tsa re setlhopha sa setšhaba se segolwane sa kgwele ya dinao the Zebras se tsweletse ka ipaakanyo kwa Uganda kwa se yang go thulana le the Cranes of Uganda mo motshamekong wa go ipatlela phatlha wa sejana sa lefatshe sa 2026 ka moso mo nakong eno the Zebras ba mo group G ba etela the Cranes of Uganda ba le mo maemong a bobedi ka dintlha di le thataro morago ga go fenya Guinea ka no e le nngwe mme ba latlhegetswe kgatlhanong le Mozambique ka dino tse tharo kgatlhanong le tse pedi kwa Algeria kwa setlhoeng ke Algeria ka dintlha di le thataro Guinea e mo go a boraro maemo a bone la botlhano ke Uganda le Mozambique ka tatelano eo fa Somalia e le kwa mogatleng ba ise ba fenye motshameko o wa ka moso o ka nako ya borataro mo maitsiboeng. Go ke supa gore re kgone go emela sente go Gaborone le go rogele sente mo Uganda ya ka ke bua Kiriana mme surugela rona ke gore kana temo ga rona ke gore mo go gore ga rona federation ya Uganda ra mo ke sente ga nna le hela mathata le gore go regetse ntembo go ya teng ke yo siameng hela thata ba mantha so far so good a iserne le mathata so me go motho ka tlhalosa hela gore le mabala one ke mabala go dimo thata ka di standard tsa bone ele tsela nngwe ya go ruta babega dikgang ditsela tse di lolameng tsa go bega motshameko wa golf le kgotla la Botswana Golf Union le le rulagantse ithuthuntso ya letsatsi le le lengwe kwa lebale la FNB World of Golf Blue Team mono Gaborone ithuthuntso eo ene ya tsamaisiwa ke mankge wa tsa motshameko o Steve Smith le mokatisi Mpho Kilusiwa le diapoloko go na re tsamaetse. E re jaaka motshameko wa golf o tsweletse ka go gola mo lefatsheng leno sabe sa babega dikgang go tlhaloganya le go itse gore ba ka o begela balatedi ba one jang se botlhokwa ke ka mo lekgotla la Botswana Golf Union le bone go le maleba go rulaganya ithuthuntso go ba tlhatlhelela ka matsipa a one. Decided to invite journalists. Re bone go le maleba go bitsa babega dikgang gore tle go ba ruta ka melawana mafoko a dirisiwang le ka fa motshameko wa golf o kwalwang ka teng gore e re babega ka motshameko o ba o bana le kitso e tletseng ka one re tlhokana le gore re rute le go rutetsa batho ka motshameko o ka o buletse botlhe e leng banana bomme ga mmogo le malapa ka jalo re dumela gore go botlhokwa go akaretsa babega dikgang gore thusa go fitlhelela seo. The press and the journalists need to be part of that. Se re se lemogileng ke gore motshameko wa golf o ne o itsege mo Botswana babega dikgang ke bone ba ga samelaetsa ya se se diragalang mo lehatsheng rona re le kwano ga re ka jara kgona go isa molaetsa ko bathong mme yaanong re batla gore re rotloetse babega dikgang gore ba kgone go isa molaetsa mme gore ba ise molaetsa o ko bathong ke gore ba itse ka motshameko wa golf se se botlhokwa ke gore ha o sa itse ka motshameko ga o ka tswa o tlhaloganya. Bangwe ba babega dikgang ba ne ba tsene ithuthuntso eo ba re jaanong ba na le lesedi le lentsi ka motshameko o. It was a good course, for journalists, because kana ha o le mega dikgang o solelwa gore o ha o bega ka sengwe o bege ka tsela e leng gore ka tlhaloganya sega ka tsela e leng gore motho go gae o ka kgona go tlhaloganya gore o bua ka eng jaanong tota maikelo a course ke dumela gore ne le gore ba re rute gore re ka bua yang kana ra kwala jang
ka motshameko wa golf mme le ka tsela e leng gore motlhogo ebile mothoko ga o ka e tlhaloganya ga se bontsi ja sebaka e le gore re covera motshameko wa golf so mo tsela gompieko it was just to open our minds gore re itse gore gone mme golf re bua ka ga eng equipment e teme golfing ke equipment ya mohuta mang di-score di bala ka tselentseng jang o ithela le gore other sporting codes go motho gore o itse gore okay point ko volleyballong e tsana ya netball go tsamayang football go tsamayang but with golf ko phelong ya letsatsi uta go te motho winne mme ga re o lebella dipalo tsa gago ithela dipalo tsa go di le ko tase ga ba bangwe so nne gore re ha jalo the idea ya go itse gore gone mme re bala score ka tselentseng jang Itidintso eo e neng e tshwerwe kwa Golf Course Blue Tree e ne tsone ke babegakgang ba le 20 le Diapoloko BTV Sport Gaborone. Ha re gatela pele mothusa mokwaledi wa lephata la banana bong metshameko le ngwao Tebogo Matebesi a re puso ya lefatshe leno e itlamile go akaretsa mongwe le mongwe e sa kgetholole ope jaaka go supega mo lenaneo la tlhabololo ya metshameko monogae. Matebesi o buile se a bula semmuso phutego ya lekgotla la African Union Sports Council ke gore AUSC Region 5 e tshegeditsweng mono Gaborone ka molaetsa o reng Inclusion Revolutionary e itebagantse le go sekaseka dikgwetlho tse bana le bogole ba kopana le tsone mo metshamekong le go tla ka tharabololo ya tsone gore ba kgone go phadisana ka dipalo tse di nametsegang. Tshegofatso Badubi wa bega. Matebesi o tlhalositse ha lehatshe leno le ipela go nna tšhaba e akaretsang bothe e leng bana bomme ga mmogo le bana le bogole e bile e thabolola le go tokahatsa ditsompelo tsa bone ka go lekalekana. As such, this conference resonates well with Botswana's national Phuthego e tsamaelana le tebelopelo ya setšhaba ya ngwaga wa 2036 e akaretsang tekatekano ya mongwe le mongwe e kwa godimo. Maikaelelo a yone ke go rotloetsa batho go nna le lentswe mo ditshwetsong tsa matshelo a bone. Bana le bogole le bagodi ba ya go nna le tekatekano e tshwanang le ya mongwe le mongwe mo ditirelong tsa puso. Mananeo, ditsamaiso le melao di a sekasekwa go akaretsa dikeletso tsa bana le bogole. Policies, programs and laws are also being reviewed to accommodate the needs and interests of people living with disabilities. La bohelo phuthego ya mothale o e ne e tshegeditswe kwa lehatsheng la Malawi ka ngwaga wa 2015. Hela mothusa moeteledipele wa komiti e tsamaisang metshameko ya diolimpiki mo kgaolong ya borwa ja Afrika Admaya Masenda o kaile ha ditshekatsheko di dirilwe go bona tema mo go tse di neng di dumelane le gore go ya pele tsela go tsewe ehe. This conference is a landmark for our region, and it is a chance for us to come together and share our experience and chart. Phuthego e botlhokwa thata mo kgaolong ya borwa ja Afrika e bile ke sebaka sa rona go kopana go bua ka bokamoso ja batshameki ba bana le bogole. Dikgang tse re yang go buisana ka tsone ke dikgwetho le ka ha metshameko e ka ungwelang batshameki ba bana le bogole ga mmogo le mananeo a tekatekano ya bong. Are all crucial in ensuring people in our region have a chance to participate and excel in sport. Inclusion is not only about the right to participate in activity. Go akaretsa ga se hela go tsaya karolo mo metshamekong ke gape go neelwa sebaka mo go tsayeng ditshwetso. Makgotla a metshameko a rotetsang ditshwanelo tsa batho a tshwanetse go nna le melao e sekasekang gore a melao e sala morago gore e seka ya gataka ditshwanelo tsa bana le bogole. Tiro ya rona e tshwanetse go nna e nnete ka se se ka thusa go sala morago tse re di beileng pele. Eyes towards policies and action plans. Phuthego e ya malatsi a mararo e tsenwe ke baemedi ba mahatshe a maloko a lekgotla la AUSC ba heta 60 mme go solegetswe gore ka la bothano ba tswe ka mananeo le melao e tanka tharabololo ya dikgwetho tse batshameki ba bana le bogole ba kopanang le tsone. Tshegofatso Badubi, BTV Sport Gaborone. Me re sa lefo bangwe ba ba tsena phuthego ya lekgotla la African Union Sports Council AUSC Region 5 ba re ba solofetse gore phuthego e ya malatsi a mararo e ya bokhutlong ka la botlhano ba bo ba ithutile go le gontsi mo go ka thusang go tla ka tharabololo ya dikgwetlho tse bana le bogole ba kopanang le tsone mo metshamekong. So I am expecting that will be updated
on what has been achieved thus far in the Region 5. What is the plan going forward? I think until 2028. Ke sologetse gore re bolelelwe ka tse di hitheletsweng ke ba Region 5 re utlwe le maikaelelo a bone go ya pele go hita ka ngwaga wa 2028 ga mmogo le tse ba tla bong ba itama go di dira. Re tswa kgakala diphetogo di teng mme go santse go ka dirwa go le gontsi gore re akarediwe mo go tseyeng ditshwetso. So yeah, efforts are being made to include us in decision making, but more can be done. And I expect that this meeting will elucidate on that. And I'm very interested in learning here about how people with disabilities can be included. Ke kgatagala thata go itse gore bana le bogole ba ya go akarediwa jang go thusa go thabolola metshameko ka go harologana. Ke batla go bona go akarediwa bana le bogole ka go harologana. Ka jaana nako e ntsi ga go buiwa ka dikgang tsa bana le bogole ba thoka pono le ba thoka kuto ba saletse kwa morago mo dikganyeng tsa metshameko. It's mainly people who have physical disabilities, but what about the deaf? What about the blind? So my expectation is that all these groups are included. Ditlhabololo tota tse di kgatlhisang ga re setse re bua ka dikgang tse di amang bana le bogole re a dumela gore go tla nna le phetogo go tlogeng ga go ya pele motsana yetso kgang ga ke di fela go fela nako ya rona e tla bokhutleng gwanega mme tla ke leboge gaitse di a ke sentle moeng o na ranola ka puo ya diatla one Rabantheng Kalakachane o ye messagero go tla go garela ditiro tsa tsatsi la bone tsa Botswana Connect nna le wena ra kgaogana tlhola sentle. Maitlamo a lephata la merero ya ditsha le metsi a go kgona seelo sa go abela batho ba lefatshe leno ditsha tsa bonno di le 100,000 mo ngwageng tse pedi a tlega. Lephata le tshwaragane le makalana a ka boditsha le semeletse go diragatsa taelo ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi ya ngwaga tse pedi tse di fetileng ya gore batho ba lefatshe leno ba fie lefatshe mo nakong e khutshwane. Mo nakong eno go setse go abilwe ditsha tsa bonno di le 99,500 se e le maiteko a magolo a puso a go eteletsa pele maitlamo a go abela batho ditsha. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tla rola setsha sa bonno sa bo 100,000 kgwedi eno e le 11 kwa Kanye. Pele ga tiro e Tona wa lephata la merero ya lefatshe le metsi Dr. Kefenze Mujinila o tla rola setsha sa bonno sa bo 99,900 kwa Mochudi kgwedi eno e supa. Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging different sectors of government and the wider national agenda. We invite you to witness this journey of progress and self-actualization every Thursday night. The all-new #PushaBW at a Chencheng Show, hosted by Khaona Dintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front-row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chencheng Show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Ha go gala motho a ga itse gore ene a re mo bekeng e hitileng baagisane le ha tshela baagisane la